To môže nahrávať akurát určitú dobu a potom to vypne samo. Čo ešte chceš povedať rodine na Slovensku? Čo sme hovorili o Vianociach? Na Vianoce. Čo na Vianoce? Should I show it? No, you can say it. How does... Prídem na Vianoce. No, say it. Prídem na Vianoce. Prídem na Vianoce. Aha. No, say it. Prídem na Vianoce. Aha. Na návštevu. Na návštevu. To visit. Na návštevu. Na návštevu. Návšteva. Návštevu. Na návštevu. What else can you say? Can you sing? 1, 2, 3, 4, 5. Spočítam si všetko hneď. 5 prštekov na ruke. 5 kvietočkov na lúke. Sing. 5 gulôčok v jednej. Utekajme k našej mamke. 1. Už to vieme na spamäť. Aha. See, you remember? Why you say that? Don't say that. Why would you say something? Don't do that to me. Why are you making me do this? What else can you say? Oh my gosh, one of my... Hold on. What's 3x4? 3x4. What is 3x4? 3 krát 4. 3 krát 4. What? 3 What? krát 4. What am I saying? 3 krát 4. What am I saying? 3 times 5. 4. 4. 4. 4. I'm showing 4. 3 times 5. No, I said 3 times. 4. I said 4. Right? What is 3 krát 4? Well done. Oh my gosh.